Mwana daktari na kwariria thina ya H pylori ira babaingi bana bethagirwo bakioneka bari nio na kwariria gukonia urigiti bwa thina iji na kinya njira cia kurigiria mbajweji kiri ana. Ndenda twaria mantu jagie H pylori no gwigintu bigitwe gweta sibitari ukaewa mwana okuye na H pylori. H pylori thara hii bacteria itwa Helicobacter pylori. Helicobacter pylori mono ithera bacteria iji ikaraga kiu na iumanagia na ruji. Mwana ketha inyunya ruji ruti theri kana bara bakaraba irija irio bia nao barabarene kana kurija irio tiri-ini keja kwithwa injini itiutegerwa bwega irio to mwana omba kuonana na H pylori. Na ndi ende thaiji antu babingi bakarite bakiuga H pylori na nkenda kuga ujo H pylori sana itiomba kugwata ana bau ndariria na no mankabethirwe ana baba bairija interview nkugira bia ruko bwega nonto imagine the other day ngiambira kana kawe kameri ena kena H pylori ai meri ena H pylori mwana agionka na ndio karigara H pylori kitonyerere nyontone yaumirerie ne riu amionka no H pylori ojora tukugona minyo amweva ojora kana gagonka tutumba kwari na ndi manto ja amweva na kana gagonka aki na ndi no monka tunywete ruji twarire idione biete contaminated na into bibi kenda H pylori ithero ekigitata ikioneka kiugietu na ndi uthire kana kena mwaka jumwe etiga kunyonda wa H pylori no tiginto ja kiu ana baratu ko expect ba bene H pylori ni ana ba nene teto ana tunintini kwanza ana ba under 5 mostly is very rare kuona H pylori kiitha A positive ki mwana wa under 5 konkendenda kuga uju nonto kwiri mwana reo kethira iti independent kethira rande mwana oku inyano me akethatu etina treat H pylori maita jari kana jathatu no yendo ja kiubantu ja H pylori rimwe no kwithira inya H pylori chietani positive mwana okumba kuthenyi food poisoning yenayo rengi ukatha chikathime ka positive omba kutha mwana oku yeast yena chikiu bangi keja kutha mwana ni acid iri iguru neke ithimwe katha H pylori na ningenda kuga uju mono in children ukeja kutha mwana na H pylori ningenda athimo H pylori ethora positive na tegero nyinto bingi kiu either ginto ja fango either ginto ja parcels kiu either ginto ja calcium oxalate kiu then etho into be positive na tirito biombere nae ndawa chi acid kuma au nae appointment yenge eja nacho kero kithimikera ki H pylori para wengi ukathithio rijo thimo ketha H pylori is negative no twikara tweja ana ndawa chi H pylori no korirwa ndawa chi H pylori ritha chena antibiotic ijiri na ndawa ya antacid acid I mean eto tweta PPI now mwana wanyu antibiotic ijiri chirete koraga nya bacteria njaga kiu uketha mwana na ere prone to diarrhea na manto jangi konde ngenda kuga uju under 5 very rare tukara tukiuga manto ja H pylori na rimwe kwina moke thero thiro H pylori uri positive witanango thiro H pylori uri negative ande ngenda atiri kinyambere nya mwana okua kundwa ndawa H pylori adwe kithimike H pylori no itenyangi ka confirmed nonto andigarite ni kuona mwana omeari ena na ngo treat H pylori kana kameri kenda etikari on treatment H pylori no mwana nategero into bingi pioba kuthebio bio tiriga eketha H pylori turn to positive na mwana o H pylori enayo dalili na H pylori imwana kwethwa ena kiu na te kiu gia ntuko ithatu inya riu ga H pylori no chronic kiu gikarite na mwana thiru ithimi bibingi utithine ngi nayo chronic ntuko 14 gwitia rone mwana wa ugite kiu tuko 14 gwitia number 2 vomiting diarrhea abdominal pain kuthena ena murimo jwa kiu kingi na kio kuremwa kuria
no ketha mwana oku no karaki karai una rimwe na pattern ile cha gwita kioricho change na leo au no suspect kana ukona mwana oku omba kuthena H pylori ende tikio kiu kia narua rojo bana ambiria kundairia H pylori no mwanga mwana kwitha atesekete for some time kana kiu gikarite kone gintu gikarite gichichokaira na togo mbere tuthima kithimi kia H pylori itwambe toru out into bibingi calcium oxalate kiu paseos kiu yeast cells kiu na amoeba na kuma au mwana okure tuketha tutikunyuthiana ndawa cha antibiotic H pylori